الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari mga palanggungan sin kami, bakas na to nasabot sin pangadyan limabay, daing ha kapaidahan sin pagzikir, in sa laggo-laggo, daing hakatan pagzikir, amo na yung kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Serta doon hayan biyayta in la ilaha illallah miftahul jannah. In kalimatut tauhid la ilaha illallah siyanain kunsi sin surga. Manjari nalilay na to na inyang tukatan serta si mga ka ipon niya amon nasabot sing kitab ito ataw surot niya hambuk-hambuk na urol na to. Doon hawak to insya Allah subhanahu wa ta'ala pagka siya amuin sa laggo-laggo pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na isabsiyain sa taod-taod tutong basan iriil sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon amuin tumunggo kaniya magkabtangan sarta tulos ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala daing habigi jantong niya mabut parila niya ibansin ujud pamaranan niya amuin wayroon makasud ang sulag uno-uno ring halaw man sing gumiin ni palaw man sing pangannal niya wat malaing kantunggal isa-isa sin Allah Ta'ala in iya alup niya amuy in iyaon kaniya in pag-iyanon amuy sa taas-taas darajat sin pag-iman pa Allah Ta'ala mo ng pag-iyanon ihsan pagmarayaw pa Allah Ta'ala haturan pagmarayaw karidaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amun ang biyayta hadis an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. In mukarna sin ipon magkabtangan kaniya amin biya sa kaula-ula kikita niya in Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangyari kakitaan ang paway rapat kakitaan sin ipon di halaw man sin gumini karna impagbay mata iban sin Allah Ta'ala sarta sin ipon niya didto haadlaw kana amuin subay na matuk in iniipon maun papyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta in pag-amal niya amin wayroon sakuto tunggal harap patuhan Rabbul Alamin amin di siya kumawa dahil napikilan ni panakal niya iban sin uno na pakaradyaan na katilbot niya buat malaingkan tunggal dahil hatuhan Rabbul Alamin biya na sin hadis biyayta laong niya inna allaha farada faraida fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha
wa taraka an asya'a ghaira nisyanin fala tabhasu anha. In hadis ini nalangkom ingkatan pakarajaan sinambuk ipon doon papiangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pinian kita niyo sin Allah ta'ala hinang siya nagpi sin hinang dalam sin siya nagpi sin hinang dahing hakabtangan na to iban kignot kahibal na to iban singkatan hihinangon na to iban na sin waktu dahing ha Allah subhanahu wa ta'ala iban na sin lugal Allah ta'ala in nagbayta kato how nato hitunay yung mga ibadat pag iyanon ini harap pa Tuhan Rabbul Alamin na hisiyo-siyo in makaurol kaniya doon hayan hamuk pa hambuok amo hindi takalamuran sinakaliban pikilanta at tawa suy-suy hindi na suy-suy buat malaingkan suy-suy ring haraak sin Allah ta'ala amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na timap pa na inambuk ipon doon hayan sin kalaguan tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw gana-gana. Amo yan in subay na to batukon hambuk-pambuk din kato taniyo. Jari niya dahin ha mga hadis bakas na nasabot sa sumagawa malago yung pagparsugpatan niya karena lamod siya rin ha amoy jijikiran sing kita puas dahin ha kalimatut tauhid biya na sin hadis dahin kan Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Biyita doon haon si Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiyo-siyo in makapaghimumungan hati niya makapagjikir kabtangan la ilaha illallah way Tuhan mapatot pagtag-ipunan buat malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarika lah tunggal isa-isa niya way sakuto niya lahul mulk iban kaniya intag milik singkatan piapan jari niya walahul hamd iban siyara tunggal isa-isa niya imapatut pujihun wa huwa ala kulli syai'in qadir iban siyara in katahakatan uno-uno makakaus ang panyalaw niya kaya balikan makahangpo in pagjikir niya biya siya sin nakamahardika upat ginhawa daing hakaanakan sin Ismail alaihi salatu wassalam. Riwayat daing kan Imam Bukhari ha maudu ad-da'awat yaon biyayta makahangpo na balikan nabang biyadin nabang mo kabalikan halawon sinang kaadlaw makahanggatos hati niya malipat da isam in taod sinamin biya sa pantun na mahardika mo inambok ipon manusia hangpo hanggatos yadto in tiap-tiap hangpo yaon intumbas niya upat anak kapo sin Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Yan in kalaguan mga katawte manghuran na agama Islam. Na ini bang tamaurol pakanya. Amoy in wayron sagnat niya
insyaallah subhanahu wa ta'ala, intutong basan sin Allah ta'ala nagtatagad haipon amuin tagdapusin mga kataan tutong basan sin Allah ta'ala. Demikian riwayat din kan Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-ahadu as-samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad kataballahu lahu alfai alf hasanah. Biyaita doon haon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiu-siu makapamung way Tuhan dugaing mapatot pagtag-ipunan buat malengkan tunggal isa-isa sin Allah ta'ala wa isa kutunia insiya tunggal insiya amuin wayroon sa masibo niya way sa kutunia iban insiya di mag-anak wala siya piyag-anak iban wayroon lang ta makasibo kaniya. Isulat kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan nagtatakad kaniya ibu karayawan yan demikian makaminsan mura masabot bang impag sabot no sin zikir yaon miyamagad in bigi jantung amoy in imian sin parjanjian niya tiunay niya napatuhan Rabbul Alamin dimandi siapa Allah Ta'ala na inyan katantan wayroon pagduarwa amin wayroon sagnat niya madawhat niya in kasi ulung sin Allah subhanahu wa ta'ala tanda niya intutong basan kaniya ibu karayawan deng hatuhan Rabbul Alamin. Ini rin mga kalabbiyahan sin kalibatot tauhid. Demikian nasabot daing hamanga karayawan long tasin pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala atawa long ta doon hayan sa laggo mahasil sin ipon dahil hatuhan Rabbul Alamin inbiyay ta doon ni kapaid dahan dakula indirihilan sin Allah Ta'ala sa ta kalabbiyahan sin kakahinang sin ipon doon hatungod sin pagdikir niya labi marayaw in mataod iwan labi marayaw in maluag in bisarahon doon kana tiap-tiap kau mangayo patuhan inyan kirihil hadyasin Allah Ta'ala bang maurul madtu sin ipon in sarat manarat sin kataan amoy in ini parsugpatannya pa Allah subhanahu wa ta'ala hangkan na biyasin hasambayang doon hayan biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis long niya hadis qudsi qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain idza qala al abdu
alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hadha li. Apabila makapamong inipon Ar-Rahmanir Rahim, laungsin Allah Ta'ala hadha li. Apabila makapamong inipon Maliki Yawmiddin, laungsin Allah Ta'ala hadha li. Apabila nakapamong inipon Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, firman Allah Ta'ala, hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Inyan suku sin ipon ko, na hirihil ko kanya in suku niya. Ihdinas siratal mustaqim, pamong sin ipon, halawm sambayang, hidayati, atawa hidayati kami, paraan sa buntul-buntul. Unindan mabuntul, amunindan partawakan sin Allah Ta'ala, hakatan sin ipon niya. Inna Allaha yad'ukum ila daris salam. Bundal-bundal to din Allah Ta'ala, tiyawag kamu paraan sa buntul-buntul. Unindan sa buntul-buntul ini, amunain agama niya. Amo yanin pag-ianun doon. Agama sin Allah Ta'ala, mundan sa buntul-buntul. Hati niya, makabatok kau pa, kasanangan, tiyatagama sin Allah Ta'ala, subay kau makadharan, piartawakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amunain siyabot tahain doon, laungsin Allah Ta'ala, biyahari ko in sambahayang paruang kabahari. Impagyanon sambahayang doon ay na muna in suratul Fatiha. Na biyahari ko lang nagdua, inang kabahari, kako lang sin Allah Ta'ala, ang kabahari haipon ko. Apabila maka kaptang inipon, alhamdulillahi rabbil alamin, laungsin Allah Ta'ala, inyan law niya kako. Apabila makapamong inipon, alhamdulillahi rabbil ar-Rahmanir Rahim, laungsin Allah Ta'ala, inyan kako. Maliki Yawmiddin, laungsin ipon, laungsin Allah Ta'ala, inyan law niya kako. Ihdinas siratal mustaqim, laungsin ipon, hidayati kami, paraan sa buntul-buntul. Hati niya, hidayati kami, paagama mo. Amuin, hidayati kami mangunha supaya tumutog kami himilang simpiang daakan mo. Sarta panggausan na mo yan. Laungsin Allah Ta'ala, na inyan haipon ko. Uno impia ngayon niya kako, hirihil ko kaniya. Iyaka na kudu wa iyaka nasta'in. Ana indandi ikaw raya Allah pagtag-ipunan na mo. Iban ikaw raya Allah in pangangayuan na mo. Di kami mangayo parukain kan siyo-siyo manusia. Pagkahina mo, buat malingkan. In katan pangangayoon sinipon daing kay mo katan. Hasabab yan in kami mangayo harap na mo hadya kay mo wayrundo kayong pangayuan na mo. Ihdinas siratal mustaqim, na hidayati kami paraan mabuntul. Hati niya paagama mo. Siratal ladina an'amta alayhim, dan amuin tiyay tayan, liyabayan, mga sila amin kaya tukbalan mo sin nikmat mo. Amo na mga sila, yadto na nakauna rin kato taniw katantan. Piangunahan sin pamungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iurol na si mga kasahabatan niya. Daing ha tahon hanggatos panagnaan po sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paruang gatos pahikaruang gatos sumuno, sampai pahikatong gatos sumuno.
Inyan biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa rayaw-rayaw waktu karena wayroon paklos sin amal ibadat sin tung gatos tahun nagsuno-suno dahil nga waktu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pawakto sin mga sahabat sampai pawakto sin mga tabi'in. Lapay na roon ha ni mga tabi'in. Amo yan mga katawtay manguran haaga ma Islam. Nasarab yan, biya na sinagi, indirihilan sin Allah Ta'ala, sarta sin kalabihan madawat nila, na inyan natataritib, doon ha amin pagzikir niya. Iban biya diin sin iluag sin pag ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala at awataod sin ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala karena bistahun ding haamal niya bihan habiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu idla ashri riqab. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yusim makapamong la ilaha illallah wahdahu la syarika lah way mapatot pagtag-iipunan buat malaingkan tunggal isa-isa sin Allah Ta'ala. Way roon hikaruan niya. Lahul mulku. Iwan siya intagmilik singkatan. Walahul hamd. Iwan siya rain mapatot pudyun. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Iwan siya rain makagaos hakatan uno-uno. Ang panyayan kaya balikan makahanggatos na di na magkatimba-timba indirihilan sin Allah Ta'ala kanya iwan sin kalabiyahan halaw sin surga magdapa-dapa sin kasanangan. Damikian in pagzikir na bukod sadya sa ini amuin laong ta kiyahatihan sing kita lumag kita lugal marayaw biya na sin masjid misan in manaw kau pakain numaog ko ring habay mo yan aon pagjikir makaratong kau pabay mo yan aon pagjikir inyan sampay laong ta sungod palawm sin tabu aon pagjikir. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiw-siw makapamung man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun da wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfi hasanah wa maha anhu alfi sayyi'ah wa rafa'a lahu alfi darajah. Isiw-siw lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sumud palawm sin tabu karena biyayta sin Rasul demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam sangi luhal amunaing tabu mahita tunan magbuhain gagalib-galiban halam sin tabu kaptangan bukod marayaw halam sin tabu kabaakan kaptangan paggasok na halam sin tabu kabaakan pagputing halam sin tabu kabaakan pagakal halam sin tabu kabaakan in pagkijib halaum sin tabu kabaakan hangkan na sangi lugal biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasabab sinyadto in muslim
Hari pa siya sumod palaw sintabo, sarayaw-rayaw makapamong siya sin himumungan ini pagzikir harap patuhan Rabbul Alamin. Isiyo-siyo lang niya makapamong. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun daimun la yamut. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah. Wa rafa'a lahu alfa alfi darajah. Jisi makapamong la ilaha illallah. Way Tuhan mapatut pagtag-ipunan. Buat malaingkan tunggal isa-isa niya. Way sakuto niya. Lahul mulk. Iwan siya intag milik singkatan. Biya panjari niya. Daing halangit iwan gumi iwan na sinhalawm niya katantan. Allahu Ta'ala in nagpapanjari. Siya in nagbabaya. Siya in nag-iipat. Siya in nagpaparulising katantan piya panjari niya. Hasabab yato siya raim mapatut pudjihun. Way mapatut pudjihun dukaing. Yuhi wa yumi. Iwan siya in magbubuhi. Siya raim magpapatay. Wa huwa hayyun daimun la yamut. Iban in siya kakal in kabuhi di siya mapatay. Biyadihil khair. Halauman niya in marayaw piyag marayaw niya. Asabab yan iunahan niya yung barang nagmarayaw ang pakitariaak papagmarayawon. Harap kaniya na inyaon bang tanaurol yan madawhat na to. In amuin tutong basan niya iban sing kalabyahan din kaniya. Biyayta doon ini. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iban in siya hakatan uno makakaos. Na hipasulat sin Allah subhanahu wa ta'ala hatao na kapamungyaon intong bas hangibo karayawan. Iwan pakpakun din kaniya hangibo kasi kangian. Iwan ang katon din doon kaniya in hangibo darajat ang katon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala pa sa darajat sa taas-taas insyaallah subhanahu wa ta'ala. Maka lamod kita roon hayni bang kita niyo murul daha amin limpa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibot ayaw kita lumamod hama nga sila magjijikir bukon pangnindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagjikir amin makalaol makahapos bihan na ayaw kita lumamod sin bihad to. Kaya na impiang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makaan siya hinangon, iban makaan siya in katantan, ha, udyot pamaranan sing kita, kana inaakama Islam, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun, inaakama Islam, lando maluhay, wala yushaddad dina ahadun illa galabah. Na, wayroon lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magpahunit sin pag-agama, buat malaingkan in siya raukun da siya atawa kalungkupan da siya sin kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala wayron da mahinang niya. Nayaw kita simingod si mga hinang hikabugat, doon kita hinang hikarayaw, piyang marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, naroon na dyan patungtungan na tuin, pangadyan na to waktu ya ini, mangumbay da ko kanyong katan, sa itokbal ko yung pagsukor ha mga silayan imaalup daran ha ini programa na to ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.